Deputy Director of Communications, Emma MPP Amanyokon, and Nescofi Osu Bempabonsu. Were Pia Mountain so at the allegations Biapa. Ninsema walking in Anne say, a bra papa Attah Mills, a Danny Boncosono. Sa Breno, CCTV footage and net and walk on Ebesine and Wahimfa. Or more etimia to shemu at the ababon, Tinian Pono, Nipa now or tin and chess, Sabren, Airshon, Elsum Rufiono, or no Acatas way, yet Timia to Channel, Ebusana no assem. I already see ya now. For aha too much age, me mamu inamo akwaba, me samo machine shape, Madaroma, Ubejina so na when me subscribe button no edia mame. Now what say we share videos no ama fufro ensa kebi. Wa dwen training so there na wo dia fa comment section ho. Na ya kenkan ni na edi amamo. Ebusua year 24th of July 2012. And a breach kese bo my Ghana ye former president John Fifi Attah Mills onyane baby ekoye. Na se de Ghana mamrana etie no se mampanyin po otukwan ya ese na beje chire na ya ne musini edema no. Enti ebra yenyane ntie se papa Attah Mills ewu no. Entempara so Ghana force abrem no endi samanyoko no ena na wa aban mu. Omo ya mamre ne amane ede ye former president Ira John Dramani Mahama sabre no wono na na vice president omo de ni esi ade so. Na mu hono mo aso July na enche bia December ye boaboa ye akwakoto aba yakoto aba ne ewe yeso no abusua na enkunimdie aye John Dramani Mahama dia ama MPP fo ante wo ho ase tebri asem no e de kopie mu e wo court na ebre papa Attah Mills ewu ye no controversies be bre na ba ho nipa dodo na kire wo madwen ebinu mu kika ensema enim emeki allegations kura kire se ye president ye former president John Dramani Mahama na ekunu ensem de ebi ba bonte papa ya na enye ensem kuma na numu krampo ema eye ne babe ma ba ko pe samo Attah Mills ono so ba bonten ebe kire na adwe ebe kasa ya na obi ehu de ekoda ye ebusua no so be kire o madwe ye hunya ne se ensem so atwa amia pe papa echi kura bere kura na eno ena eye Deputy Director of Communications Emma MPP Amanyokon and Nescofi Osu Bempabonsu wa Pia Mountain so at the allegations Biapa Ninsema walking in Anne say, a bra papa Attah Mills, a Danny Boncosono. Sa Breno, CCTV footage and net and walk on Ebesine and Wahimfa. Or more etimia to shemu at the ababon, Tinian Pono, Nipa now or tin and chess, Sabren, Airshon, Elsum Rufiono, or no Acatas way, yet Timia to Channel, Ebusana no assem. I already see ya now. Now was Sansem was so quite you do, as so better and I do home. If you say Sabreno, now or near Attah Mills, or dimutin to my power now by any na I was Attah Mills controversy see when you am so crammer and this before a year papa when you do who at the nefri party him. I quite remember say a bra na MPP Amanyoko ni pese omoye statue no omohye papa Mills enunyam omoye na ndisi fo so omo nkwase ebusua na twema mentwe ema MPP koye omode ndisi koye omode e ba Ghana force statue no maye ne krampo no ense papa Attah Mills ehun sembebre ema na ebinum kwa chese papa ewu since 2012 ton enfie dumu ani ewe ene na we watimi waka me we be ye bi o maye ti asese onu do ya asundwe mai ene ma obeye de bu Ghana na nye ba mo wo tirimodefo na de na pa kan be fa na ke nsi ba pen ko betumi abo adwuma na enso no de owo pen essence amansa ko mutimi nya ho hwe ena ba pen de da ne bonkom so ya enkomo na e bebre na no ena ebra owusu be mpade sansem we pie ye no wo che se Ghana fom se mo ntwoma adwen koso na secret bi pa wo baby a ese epie ba ni ehu ade kropoti ya ye former president John Fifi Attah Mills ekun no na ese e betena se na ya dansem no so ne enka ho hwede a ene asem befa ya se papa ye etu wo che se Ghana fon time kuchu ensema emu ohun ensema ebe lead to near okun ye former president John Fifi Attah Mills no ni nyina be pie omo boaboa no enche bia no wo mo de sa evidence ni nyina ebe pie abonten ama Ghana fo ehun nipa bonfo a odi sa enyamra sem no na wo san komode ebra ebeto odwa pe na Ghana fo bia wo mo tide wo ni edi amanyofo achi ebra ye kwakoto aba na mo je se we one of those things
MPP NDC se breso ni e kwa koto aba instead so metumi aka de om betumi aye kire Ghana na Ghana enye omugidi ato aba ma omo na afia ato omo ne empoatwa ato omo ne unnecessary allegations the Ghana ni be ye kire no ubenwu aye ba beto aba I can remember say 2012 election na omo se MPP fo akwa ko she baabi etwa ballot box bebre person bebre de say who unnecessary alarms na we di nam na we aye make your former president John Dramani Mahama ye ko ya ko fa sebi ebra onu oba bi da na nya no kure ko tu obi TDC ni so na ya bona de ja ye gu papa ye ni mas ni nyina ye tumi kura amanyoko efo emi no mo pe eti ebra o so be mpade sanse me pi abonte pe na Ghana for so wono kwana no oba titru NDC for say oba de aba be say John Dramani Mahama din na emre bi nsema sorry ye say wono na okuye papa atamusa na ase ni wo ni nsa wo mu bi no omo de aba be ku na ni hu fi na Ghana for gas na wo bi kwa wetimi ku former president ye to aba de ama wo sai den eti sa na NDC for no bi na se Ghana for edo NDC for no sa na mo che o madwen MPP for no so chese no kure bi wom because your papa fifi atamos no ye Ghana de hye eni se wawu a ye ntimi nya na manyosam se na oye NDC ni nti wawu a na bibi se secret bi wo no ma na nipa oku no ye betumi a che na ye se ye ja to no sa da bi oye Ghana for de hye ntom so be hwehwem na ba bi a no kure ni wo bi a no mo de pia bonten ama obi akabe na Ghana for kas na jebi dan kwapọ ye mo de hye wo dan de mo kokon no de na matimi aye afa ho enu so ye ko mfie duni o muntimi nto na mo bi amfa ho ena sense don de prison ne kondo ne girlfriend adechia ne kondo fried rice ena wo cake kan se hu bo nkrofo din e de nsam hye wo sa de oye mo de hye ye MPP ni no muntimi nkoma na NDC ni na omaye na yiye apa na chikura bram na koda asundwe ma abusua kura ye de hye twaso no afi na mo MPP fo mbeka che se mo secret mo de ba ye ne den sa na Ghana fo bi e kan te adwenche no akwakọ ye bebre nti wadaroma wo so adwenche no ebe ye de henfa se ensema NDC for de be allegations MPP de ba no kura bi wom ana se eye sa one of those things there ye koto abia na o ma create eye sa eye ne de aba environment enu bia na wadaroma wo betumi de afa comment section honum ye be kinka ne nyina e de amamo midi e de na efiase wa aha too much age abusia background dia na matimi aye afa ho enu so e ko mfie duni o muntimi nto na mo bi amfa ho ena sense don de prison ne kondo ne girlfriend adechia ne kondo fried rice ena wo cake kan se hu bo nkrofo din e de nsam hye wo sa de oye mo de hye ye MPP ni no muntimi nkoma na NDC ni na omaye na yiye apa na chikura bram na koda asundwe ma abusua kura ye de hye twaso no afi na mo MPP fo mbeka che se mo secret mo de ba ye ne den sa na Ghana fo bi e kan te adwenche no akwakọ ye bebre nti wadaroma wo so adwenche no ebe ye de henfa se ensema NDC for de be allegations MPP de ba no kura bi wom ana se eye sa one of those things there ye koto abia na o ma create eye sa eye ne de aba environment enu bia na wadaroma wo betumi de afa comment section honum ye be kinka ne nyina e de amamo midi e de na efiase wa aha too much age abusia